Masaberin Bible Inpui sak hnatlang hawnna in khom program mang tura local khom pathian ko ran hote an rong bol pui te in lama tanga TV kal tlanga min lo zom tu te in zava in Bible House Fundraising Committee IO in lalpa Iswa Krista mingin chibai kan buk cheu ani pathian thu munli atangin toite te kan chiaranga chumi zo chuan kam ni khat kan soi belanga tongtrai na mangin pahun hi chu kalia manga azo meidon ani pathian thu thiang hlim ilo ngai thang u Exodus bung somni le panga chang somni le pakhat na tin bom chunga za ngai na thut pha chu ida turania tin bom chunga chuan thukhriat tirna kalapek tur chechu ida tur ani Samuela panina bungruk chang somle asarina pathian thu ingai thak chun zomang tichuan lalpa bom chu an laluta ada natura Davidan azar puan in chunga amun tura chuan an da ta a tin Davida chuan halral thilhlan tele remna thilhlan te lalpa ma a chuan a hlana lalte pakhat na bungriat chang rukle chang sari na tichuan puithiam te chuan lalpa thuthlung bom chu a om na tura an laluta in chunga biak na mun thiang hlim bera cherub te thlanhuaya chuan cherub te chuan bom om na chung zona chuan an thla an zar reng si a cherub te chuan bom le azon fung te chu an huap veka anunung beratan chanchin thra zohana ziak bung khat chang khat na atirin thu a om thu chu pathian hne na a om thu chu pathian ani ka Bible chang ron chiar tlak tlem te atanga fia tak le chiang taka kan hmu chu thuthlung hlui huna pathian mi te chuan kan pathian thu le ada na thuthlung bom akha an ngai hlu em ema thil tak taka an ruata amun bik tur an siam saka temple an lo pe nuwa phei chuan temple chunga ko mun thiang hlim pera an da luta ani aro pui khop mai thu chu pathian ani thuthlung thar huna hian adang lam tam lo khop maya kan pathian le athu hlutna alangai renga Mizoram chung han en lokta ila Aizawl khopui chunga Bible Inpui Bible House pathian malsom nazara kan hruai tu masale ko ran hotena an lo sual chua chu December sang ni somle parup akhan khuarel chiat na wangin thia dar vek ngain alo om ta a chuti hun lai chuan Bible House Bible Inpui hlutna petu te phei chu an mit tui atlatak meu ani ti chuan hun alo kal zela Bible House Bible Inpui sak tak na tura bei na chu bultran alo tulta a
zanina hian Bible inpui sak hnatlang hawnna abul tran na chu kan lo nei ta ani thutlung hlui huna pathian mi ten pathian thu le adda na an lo uluka thei patop an lo chua thin ang khan mizo Christian zong te ko ran Paul rang ami te kan zawain kan thurin bu Bible inpui tur Bible semdar na tur Bible siam na tur inpui Bible house sakpui tlin ani theina tur hian he hnatlang mang hian pathianin zofa te min ko niin ka hria a in thlahung ang reng tak in thlahung theisi lovin heng thu hi kan soibel duwa helai hmuna om tele TV kal tlanga thlir tu zong ten Bible inpui sak natlan na hian trong try na in kan trang theya thilpek thale zung mang te poin tran kan lala zel thei don ani ti ria ila chutiang chuan kan pathian du dan thutlung hlui huna tanga kan mu voini thlenga apoi mo na langai renga chu kan ti hlo tling theyang ti ka be seya karing tlat ani lalpana thu kan chiar le kan han soibel te kan zatan mal min som sakro se amen ilo trong trai ang u chungnung ber lalpa du tak van ro puyami zanina hian Bible inpui sak hnatlang hawnna program hun engemaw chen kalta atanga kan lo ruaman a hlo tlin na min han hmuh tir tamai hi kan valom em iming kan fakai hne na lom thu kan hrila che thutlung hlui huna imi ten i thuthiang hlim le ada na bom uluk thei to pa an lo buat saya an lo en kola lalpa indo na kara po an lo vong tha a lalpa thi ngam lupua an lo be thin na zanina hian a hlim tha kan tharau min hmu tir la Aizawl auxiliary huam chunga tana Bible inpui Bible house sak hnatlang kan nei chho tura hian mizo Christian te kan ti tura iruat mimal le chungkwa ko ran hote kan ti theu theina turin kan hon na program hi mal min som sakla o tharau thiang lim he inpui Bible inpui sak chu alo hlotlina lali suwa choi moya omzel theina turin kan bultran atanga top thlengin nangin min hruaila ropui na le choi moi na zong ron changla zanin kan program a chan vo nei tur zong te po tharawin hriak thar ron thi thewang che kan lalpa du tak Isua Krista mingin kan ron thlene amen Don't see
Bible Inpui sak hnatlang hawnna Inpui mo taka local khom tele TV lama min lo thlir tu te kanal paiso Krista mingin chibai kabu ka cheu zaina hian hun chin chia tlak le hun poimo tak kan mang ania Christian Bible ngaina tu le Bible ina aphuar khom te kanin thun khom na Bible Society of India ina Bible Inpui kan sak chautan mek atan natlang pui kan ko ani a chumi honna kan mang thei hi alomum tak zet ani zaina hetiang hun kan man thei na tur hian Dawrpui Presbyterian ko santen kan dil na te kan be se na te min ti lo tlin saka he hall thatak maya hian mani in ang maya kan khosak thei na turin mun min lo siam saka chu mai ni lovin Christian thalai Paul ten kan mamo tin reng min lo chop saka helaya rem fel ngai le chei moi ngai piang te min buat sai saka Dawrpui ko ran hian zanina local khom te ta na kan eile in tur thlengin min lo buat sai ani hetiang taka nu le pa chan chang Dawrpui ko ran committee le Christian thalai Paul le Dawrpui ko ran te chunga lom thu kan soi tak meu ani in zanina hian mi chi sang sang local tura be sei kan nia sileng awangte le kumlama upa te chen khat kan ni to awangte ron kal theilo eng mosat kan omrualin auxiliary Aizawl auxiliary committee member te tin Aizawl auxiliary chunga youth committee shwaitu tele Mary John's Women Fellowship pa kan shwaitu te tin he Bible Inpui sak hnatlang kan nei na tura ruam man na le engkim sul sutu Bible House Fundraising Committee member engemozat te ko ran shwaitu te zaina hian kan local khoma pathian fakna hla tlomngaya saturin mi kan soma anni point rongbol na poimo angain min ti hlotlin saka anchunga kan lom tak zet tin zaina hian kan ruam man na angchuan Bible Society na zai Paul thatak kan nei basic choir te zai tura ruam man annia theito pinan ni po anin bua saya amai ro chu sileng boruwa ka wangin zai Paul zai te remchang talozel nia kan nga ya chu wangin film khur thu la sarkar dan te zom kan du boxi wangin zai Paul zai theitalova amai ro chon ma ni ro chon ron kala lomom tak zet bokani zaina ron kal khom zong te he Bible Inpui kan sak tan mek turatana thanhem ngai te le ron kal velo in lam min lo thlir tu he kan thilti atana thanhem ngai taka lo tang mek te zong chunga lom thu kan soini tin zaina hian soilo thei lo chu hei Mizorama cable TV nei tu lian kan nei pani zonet le LPS te hi Bible Society rongbol na le hun poimo kan nei piangin ti dan phung pa ngai te le mi ten an ti thin pa ngai ang po ni lovin at hon deuh vek zelin kan program te hi min ti chua sakin anni hian min buai pui thina cheng tam tak sen ngai na tur thila zonet le LPS te hian kan program hi at honin min ti chua sak thina ni rongbol tu kan rongbol na min troyom tlata min thlop tlat tu hetiang kan nei hi kan lom tak zet bok ani ti chuan hei ba ka hian soile kan du sham chu Bible Inpui kan sak na tur hian TV lama tele kong sang sangin som na te ti chua tran to ania chu tiang lo mua lo sia enge moza tin tu na hian Bible Inpui sak na turin tholom anon tho to man nia thingtlang kho pakhata kan kalna chuan Peter pakhat alo kala kan Bible Inpui nei lo hi karil roti sheomani tin aphak tok alo tu ka cheng sanga min lo pe ni
mani loka khan solaya kan office bula na ron thokte zinga mi mystery pakhachuan karil ruwa alang tlatani etia a mystery nikhatlo Bible in puisaknan hian arun pe ani chu voina hian en tir nan ka manga mi enge mozat hemi ta na mi thanem ngai le mi in pe te tuna hian an thom sia tur om chan ta me khi heng zong wang hian lom thu kan soi ani zaina hian kan thil ti apia nga a lo tin na kol tu pathian chung alom thu kan soya kan soi ba ka po he kan rong bol na poimo takata na mi tangkai zong te chunga lom thu kan soi ani zaina hian a toy thiang berin Bible house Bible in pui kan sak chung chang soi kan tum do na hetiang hian lo ngai thla ila June ni khat sang khaza ko som sari pariata Bible Society Associate Auxiliary Aizawl adin ani phata tangkhan Bible in pui tur ngai tu anahi kan suai tu masa teril ruwa om ve ngala pun reilo te chungin chak taka malak ania Mizoram sarkar chuan du sak takin apar khatla mun thatak chu Bible house atan apeta ani Bible house sakna tan hian nasataka sumtuak ania mimalle ko sante tholom tling khom ba ka kong sanga sumtuak ni in March ni som pani sa ka za ko som ko pakhat khan Bible in pui Bible house masaber chu hon alonita ani Bible house kan ti chu engeni Bible house chu Bible in pui ani a Bible Society Auxiliary khat huam chunga Bible le lin semdar le boipui na mun pui ani Auxiliary mun pui berani ngala mamotu tetana pathian thu the dar le pek chua ani zel theina tura ral rel na mun pui ani boka Bible house su pathian thu pek oya chanchin thashil ngai poimo tu tele pathian le khabu thiang him ngai na tu te ta ania Bible semdar konga mithil phalte thanem ngai na luan khom na mun pui ani kan Bible house hi Aizawl auxiliary huam chunga ko ran pol sang somthum zette mangai na shui vuana thinlung mun khat puwa anin soi khom na mun puile mishing in dai dan na bang thiata Bible lawanga pum khata in siam Christian te in thun khom na mun pui ber ani bok ani chutiang taka in ro pui le thlutak chuan chanchin lungchia thlak tak soitur ani tatlat mai kumsang ni som paruk December ni rukhan Bible house din na mun chu a chan le wang hriat lovin alo khichat ringot maya chu lekhi chu azaw tiala Bible house chu thanglama ti onin chimmai theidin huna adin tir ta hiala chumi wang chuan district magistrate chuan rang thayang bera rau sana chia darvek turin thupek asiam zui tanghal ani kan nei chun le kan ngai nat em lungsita ka kumsom ni pangazet kan lo lu to Bible in pui chu chutchiat ania atlu sopa amun lui te chu engatan ma mantla ani talovani Bible ngai na tu tele Bible in sak nana ring taka lo thok chau tu teril ru anna le a mitu ya luang hial ani chuti chuan trong sang a chut Bible le pathian thuziak chi sang da khom na in pui chu a om talova Bible chuan kan rama mun nget anei talovani ati thei obe chu har san na chu shrien Mizoram Presbyterian ko ran chuan Synod Conference Center chu Bible house atan min man ho tir talawa rem chan angato taka in remin kumli zet chu min lo tuam hlom to ani amai ro chu he mun hi ko ran mun poimo takani wangin luareng thei ani don lova ni tina mi pui pun khom reng na huna Bible lo zap nei noi reng mai hi
arem reng don lo ani chu wangin mun nget nei thuai chu ti mak mo alo ni ta ani chuti chuan December sang hi som pasari khan Mizoram Sarkar ruam manna ngin Raj Bhavan Chimlam Gate App MUP building le BSNL office thanga Sarkar mun chu Bible House munata na pek kan ni ta hlau maya April sang hi som pariata TBL Architectural Consultants khatla chu architect atana thanfel ni in hemi kumvek hian upa sang khuma TBL Enterprise khatla chu contractor atan than ania August ninga sang hi som pakwa khan Bible Inpui tur ban khur chu lai tan anita ani pathian lekha buthiang himpola Inpui kan sak tur hi tu ma in derdep takle holam takachwa kan duin arin omlova Bible ina phuar khom ko ran pol sang som thum zet te ta na Inpui ni tling tur khopa din chu tu po in kan du dan ani nge yang chu tiang ri rupu chuan ro manna siamani ta a sen so tur po atlem lo hle ani ain sakpum top na turatan hian cheng nuai sang khat le za rom manania Mizoram Sarkar atanga kan don to cheng nuai zali pasari ba ka Bible Society of India mun pui tangin cheng nuai zathum somnga mu bei sei ania anei tu berta hian cheng nuai zali vel zet chu kan tho chu ave angai don ani Bible Inpui puala sum tuak na lam ngai to tur hian member som ngarwal omna Bible House Fundraising Committee din ni in omzenei takin he committee hian ma alameka mimalle chungkwa tele ko hrante po zau zo ka dorzel atum nge ani he baka hian auxiliary youth committee le Mary Jones Women Fellowship te po in hemitan hian theito an chu mek pokani mi hring hi sa patang chuan kan na hi ahupur om hle in alanga amai ro chu pathian rin chana kan tantlan phot chuan kar lova kan puitlin ngei kan be sei tat ani a hlui kan sit deuh tak wangemo a aya ro puizok din kan du rim wangemo a Bible House hi saktum kan nilova khuarel chiat na wangin kan du lai ngoi chu atlu sopa hlim taka kan chen mek na in chu hre tak sunga rau san alo ngai tak wang ani ti kan sevek ome Bible Inpui in chiat atoka pathian lekha buthiang hlim chuan kan rama Inpui nget anei tari lo chiat tok le harsan na tok tan pui ngai an oma rang takatlan khoma hnatlang tura thok chuak thin nam te hi kan ti thei tok ti turin kan pen chuak mai tur ani don lom ni chiat rum na lo thlenga wangin Bible Inpui chu thria som vek ania adin thar le tur le siam thale tur hian enga nge keini po kan hnatlan lowang chiat tok te tana nei ang the chuak mai thin te hian he chiat na lo thlenga hian enga nge kan sum le thil nei te kan the chuak ve mai lowang zo na poimo tak ani ome Jerusalem thuthung bom laglu ani chuma lal Davida le Israel mi puite hlimna kha ana sangut mai Bible Inpui sakzo ani huna chuan Christian te thuthung lak na ber le khabuthiang hlim chuan a Inpui alu lum vele theito anga pathian mi te hlimna po asang ngotang le Bible Inpui chia a chimrem ruma le khabuthiang hlim chuan omna tur Inpui anei tari lo ani asak that na thok tur hian ko ran chung ko le mimal in pe te lo chu mi hring lama tu ma chuan tur kan nei lo he Inpui din thar le tur hian natlang kan kova Bible ngai hu tu pathian mi te ron thok chuak turin kan som cheu ani kalome
Bible Society mengin Bible ngay na tu zong sumte si bay kabung sa cheu Bible Society le ko ran he chen ran the lo ko pa in zom tlat ania e Mizorama Bible Society rongbol na kan tran don ko khanin ko ran riat pui mai lovin ko ran malak nain kan tran chho ania e silonga auxiliary din don khan asam rama ko ran zong te ayo tir turinan soma chuan chim lama tang le mar lama tangin ayo te kanin tir vea chuta kalta zinga dam chun hi kalania ke hi te chuan kan hon donin mani huna branch din thu turani ti kha kan hon puya te chuan lung le le Aizawl kan han din ta phota sang khazwa somnga le pariat kum khanin kan dina te chuan a lo thang chho zela branch a lo pung zela ne auxiliary kan lo nei ve ta a ranin auxiliary puitling sang khat zakwa somre le pathuma khan kan nei ta ani te chuan India ram Puma Mizoram auxiliary chu Aizawl auxiliary chu rongbol na tho tamber te kan ni chota alo mum hle mai Bible house masa ber ti mai ila London ami po hi voing musat katlo Bible house dang katlo le pakhat chu South Korea ko pui Seoul ami ni ya chong so mania chong li chau Bible Society nan lua chong dang chu man cho in midangin an lua chuan Bible Society tan sum nar thatak mai lo ni ta min phil dan chuanin kum khata Bible house lua manatang khanin dollar makta duai ni le chan ve an huani ti chu Bible Society rongbol na ta na man ani chu tiang chu ke ni chuanin kan tlin ve lowang kan sa ve thei lowang maro chu Aizawl auxiliary hianin Bible house chuanom ve tak kan sak thei nge ka ringin ka be seya chumiatan chuanin ko ran ang te branch ang tele amimal than hem ngai te point thei to pa tran la sum hi kan tuak ngaya chu tiang tur chuan than hem ngai takin ka hanin som ve ani ka lo me min tha muôn tri yêu ya min ti chắc tri he ko ve râu lu a ya cả ngày lu zo ima ngày thu cả tháng chế chắc lâu sang đi ya po min kal san lâu ý nai reng
dấu tu la cả min hung min cả tàn đô cả i buat say trì amen cả thắng chế Kong lệ thu ta lal iswa nang ma châu hi nun kong ini cả thắng chế Bible Inpui sang hnatlang hawnna tanna tan hian Bible thiang limami pathian thu ilongai tla musangu mi puite hena lalpa chuan in hena kom zel don ti chuan lalpa chuan satiela papa Zerubabela Zudai ram optu te Zeho zadaka papa Joshua Uitiam lal bertele Milom zong teril ru chu azok thota a lal taria lal kumhina tharukna ni somni le pali ni chuan engkim lalpa an pathian in satan tu chuan an lo thok ta a engkim lalpa chuan heti hian ati ngam ti chu ka soi ngi nganga dam tin reng in an sum le pai ti chu an ron la kho manga hein hi ro pui na in akhatang engkim lalpa chuan ati tangkarwa hi kata ni rangkachakpo kata ni engkim lalpa chuan ati amasai khan tunami hi aro pui zok turani engkim lalpa chuan ati a hemhuna hian thamuan na ka pedonani engkim lalpa tu chuak chuan ati
lalpan tu mal som ro se kan auxiliary secretary ne na tangkhan Bibles Inpui chia along ai tak thu le athar sak along ai tak thu kan ngai thla sutia wang suan hei kan ga thria che wangin Bible House Fundraising Committee siamania chu chuan rom han fel tak kan siama pathianin an ruam man te mal so mangti kan ringa chumi bang chuan pathian mal som na lo thleng tu re hi kan ngak kan thir so zel don ne chumi konga chuan zanina pathian thu kan ngai thak tak kha he Bible Inpui sak hnatlang nga hian mitam zok ko ran pol rang tele chung kwa rang te mi mal te than hem ngai ta ka an lo tela an tho theina turin pathian thu kan siar kan ngai thak tak kha zaina hian han soi rig le han soi zao kan tum ania chu a hawnna anga kan hun man ban turani ti kan soi lang du bokani hagaya bung khadale bung ni na le hagaya le khabu zol le hagaya le khabu a hian Jerusalem temple din thar le chung chang bak chu soi om lo hey I kong te chun ngun ro ti po hian ina taka chuan temple sak na ne na in kai noi thil agaya ne na pathian thu lo thleng hi nichena kan ngai thak tong khan kha temple Jerusalem temple andin tharle tur an sak tharle tur kha amma Solomon na kumsari lai alo sak Nebuchadnezzar na ti chiat ai ro pui zokin sak tur ni ti kha pathianin hagayan he na a hriat tir chun chu zaina po hian kan sin chia poi mo in ka hria amma ai ro pui le thazokin kha Jerusalem temple kha andin an satha le turani ti thu kha chu tianga an sak that le theina tura hagai ne na pathian thu lo thleng chu juda saltang temples satha le tur amai ro pui zo ka satha tur zong te khan pathianin englai poin aum pui reng chu mai ni lovin athara bin englai poin aum pui reng don ti thu tiam kha hagaya galtangin pathianin juda saltang te a hriat tirin ten chu lawa chuan tangkarua le rangkachak kha temple sangna turatana an mamo kha hagaya galtangin juda saltang te hena pathianin katani hriat tirin ten chu ba ka chuan kha Jerusalem temple an din thar le tur an sak that tur kha nakin an sak zo huna chuan lalpa ro puina in alwa khadon ni ti zole hagai mangin pathianin a hriat tirani kha chung thil pathum thutiam pathum juda saltang ten phechung chuan Jerusalem temple kha an sat chul zom le anga chu tiang chuan atop thengin pathian tran puina dongin an sa zo theidon ni ti kha
zol le hagaya na zuda saltang te he na ariatir aril atupon suni zani na Bible Inpui sak hnatlang hawnna hian he hagayan zuda saltang te he na Jerusalem temple chevek to din tharle tura an din tharle theina tura pathian tu tiam pathum kan soitak te kha keini poin kan thiat poi moin ka ria kha thu tiam phresung khan keini poin he kan Bible Inpui sang hnatlang hi kan kal puyanga asak na hi atop thegin kan thok tura ni ti hi zaina hian kan soidu ni kan ruai tu khan le ni china po kan soizok kan khan eng vai nge pathianin heti taka temple hi angai poimo asiat vek nuwa po saltang kirle te ile lo an din ma po sathale tureng wang ti nge ani kan thiata kan khan thu thung bom om na thin ani wangin a chen na le om na hun ami te a pol na mun ani wangin ami te na o du zong an thian na mun ani wangin kan thiat che wagin he Bible he nge ani pathian thu du zong a magai na le khongai na kan thiat theina om chu le van kok bin ko mu tu van ram min ko mu tu lali su Krista lal pa le chandam tu min ko mu tu pathian Isu Krista a in puan na fam kim min ko mu thei om chun ani wangi he Bible om na mun ale lin na mun le a chun na le a sem dar na le chung na thok tu te om na mun hi mun thiang hi man temple thu thung bom om na ma khati taka pathianin angai poi mo ni chuan he Bible ali su Krista min ko mu thei om chun amangai le khongai na min hria tir thei om chun ain po na fam kim kan hria thei na om chun hemi von than nahi bukhat chau ni lovin kan Bible house a hian kum khata hian Bible hi bueng zan nge kan von kan kol nuai khadem mi nuai hnem ni chu tiang om na mun ani wang chuan temple ngai poi mo tu le asak that ngai poi mo tu hian a thu om na lali su Krista om da le chen na a khogai le mangai na kan hria thina Bible om na mun hi kan pathian hian angai poimo en chu lawa chuan ni china kan soitong khan Bible temple sakthar natlanga juda saltang omzong zongte pathian ina om puidon athara bina om puidon akal sandon lo keni po he Bible Inpui sang natlanga tel zong zongte hi pathian in min om puidon lele wana thunai na zong zong kan he na pe kan ito chuti chuan kalula nam tina mi zirtira te siamula pale fa pale tharau thiang lim minga chuan bapti sula thu ka pek zong zong chu pom turin zirtiro kei kum khoin khovel top theng poi in he na kom zelang ti tu kan lal pa Isu Krista he Bible na min ko mu he Bible kal tanga ma kan pole kan kom thina hi hey hian eng lai po in minom pui don ti hi he Bible sang hnatlang atil zong zong te ani riang u kan ei chun ka pe ni mai thei ka pek lai kha lali suan min budon aleng za tin nge min larul don chung theng chuanin he Bible sak hnatlang a tel te hian ngai tu ana I seng ang u en chu lawa chuan he Bible sakna ta nge kan mamo sum kan mamo
eng san ngay kan ma mo nuai zali chuang em ni khang zong lei tu kho pathian ani ti kan phia ro poimo kan mi hausa te pathianin asuma kol tir mayin he bible sang hnatlang nga hian lo tel ve turin ama kan pathian hian ala hiat tir ke ni min ko ang bok hian ala ko veang ala som veang a ko na a som na an hiat theina turin bible how fundraising committee te poin theito pan chuang an hiat thura chuan he bible inpui sakna ta na kan mo hi pathian in min la pe nge yang ti hi chumi base na le rin na ngeta ka won chung chuan he na ta nga hian kan tel turin tina tom na tan chuan he bible inpui hi saltang chuak le ten temple an sak thar lalparo pui na ina alwa khat le ang khan kaini point tu na bible inpui kan sak tu rehi nakin kan zo huna chuan kan zo ma pui ni bai thei lalparo pui na in alwa khat nge don he bible inpui kaltang hian sakle thanga chimle mara chanchin tha kan fil don pathian ro pui na hi mi tin he bible in mang hian an lam don le heng thu mang hian he bible sang thlang hi pathian he na kan sa na a hon na thu hi kan soi ni pathian mai ku na ngu olal pa kan pathian kan pa chung nung berwa na mi bible house fundraising committee kaltanga Dawrpui Presbyterian ko than hola zaina hian bible in pui sang thlang hon na min buat sai sakawangin lom thu kan thila che he bible in pui sang thlang hon na in khom kaltang hian lalpa imi te na he bible in pui sak thlang nga telve tur hian lalpa kan pathian i ko na omoi tak ka thiat tirla tin he bible in pui hi chuang tak le thataka kan sak zong ei theina turin imi te khoi takin min ti sakla lalpa kan za in ko than ho te minom puyang se in he bible in pui kal tang hian i ro pui na lan ti la e ni san chin tha khovel mun ranga na sa zo kin han lan chua ti rang se kan lal pai so Kristam pin he ki kan di la se amen
ziate ngun takin ngai tua ula Solomon a meu poka Dawrpui ni masela lo bet ai pon moi siro ram le fel na chu zong masaula ti chuan heng zong zong hi a pe ang che u ram le fel na chu zong ro u ram le fel na chu zong masaula ti chuan heng zong zong hi a pe ang che u ram le fel na chu zong ro u ram le fel na chu zong ro u Fatmai pangusong se June Nikat Sankaja Kosomsari, Pariata Aizawl Bible Society in Inpui, Tararon Hon Khan, Kay Secretary Lut Musata Berjan, Dawrpui Kanan Klira, Auxiliary Dang Tekan Entona, Sutiang Chuan Committee Trang Tekan Forma, Associate Auxiliary Silong Hoi Kania, Sumi Committee Chukanan Dinve Pot Maya, Chuan Committee Trang Te and Din Chota. Chung zinga chuan kan ngai poimo theu chu Bible House kan mamoni ti hi ni a kan Bible kan na tho na ber handa khom na tur le han phur chua le han ba da lu na tur po kan nei hlei thei lawa chu tiang kara chuan thei patop cho in kan ho tu ten ba na la a Bible House atana Fundraising Committee ten anan dina chu ta chuan Search Committee kan tia Punjang tu committee pali pangave likin mun kanan zong ta isuan upazaren thanga veng tharkha brigadier tisai lova ministry kha ministerania tin Dr. Lang Kruang kha education director alone boka tichuan an ani kha director kha kan chairman ania ti khan kan Pangave chuanin budikaran zob kwalta chu thang kan tiamo phurtu te khanin bia arem chang lo zela ti chuan to pa chuan kan hun hui chimta khatilai satilai BSNL office bulkha kanan kami ta futa bera amun dam ber hle mai ti chu kan khia a in sete chu sarkar ina alaoma ta khanin kan mi ta futa bera Sarkar di langai ti kha kan thia a brigadier tisai lo nen lama kan kala ani chuanin thatakin min lo changa kan di ram nei chu min lo phal sakta a ti chuan phur takin kan zoya kan din kan tira committee kanan form atang khan Bible House nei tur kan ni ti hi chu kan ri lo hianin kha ri ko ta chumi satur chuan Fundraising Committee te po kan lo dina tona chuti khop chuan in fundraising atan thil tur te po kan lo ti te pada la muala Bible Society fair te kan bot saya hei besi melody te po kha an lo ding chho ve zela helam pang fundraising atana man ro tang kai tur khan te khanin musical concert te mun ranga an beya chutiang chuan Bible House saknan hian namen lawin kan zawai kan tang ho ni tuna athar lo din le tur hi kalomi me maya amun ma te po lalpan tinga tanga ri tak ding turin do sak na le beise na lalpa kan hatani athu manga chatua na nun na thuru min riat tira athu manga kong dik min ko mu thin tu kan pathian ne na chuan Dawrpui na te choi moi na te lal na le thu nei na te kum khua in om sela
pale fa pale tharau thiang lim pathian engkim ithaya malsom nale ompui na duom takchu zanina athungai tutu athungai na tu local khom zong song tele ram tina rinna kan unau tenhena tuna tanga kum khuain lom zero se amen